نهی جوتمه دا کمپلیان ناونتوی یا سربریز اجالان 24 سال بریان هدست بکرم هم بروی دا ما حس کردم چالاکیه که بکن که نتنی لوانه هر همه کردستانی و دیسا باجارین ترکیه دا جیف چی بو بیگمان اف چالاکیه نتنیش بو شخصه که چونکه بریزوی جالان ایرو نه شخصه که جبو کردان نه جبو روشلاتان آوین ام باش تزانین که 24 سال بریان ها دما اف کمپلو پیک هاته اف وی کمپلوی دا حستی کرن کردان یا da psikrika Kurdan ya İro Türkiye'de her çar parçayın Kurdistan'ı da pe hizin leşkeri pe amurin nen demokratik haskirin çareser bikin yani mafin Kurdan tam pe bikin u Kurdan 100 sala gidici be statü pelin برای کمپلوی مزن هات کردن سر برزیل جالان 24 ساله برزیل جالان برخواده ده 24 سالان دا برزیل جالان اف کمپلوی آشکارا کرد و برخواده ده و کمپلوی هر سالی هر روزی والا دارید خه اما مخابن AKP MHP disa haz dikin ve komployu hiç kurtur bikin ve komployu ser Kurda berfere bikin yani mafin Kurdistan'ı İro Rojava'yı bigirin, Başuri'yi bigirin her cihaki haz dikin pe hezin leşkeri tüne bikin Kurdan emji hember ve komployu da yani ev tecrita serbiriz Öcalan disa ev komploya ser Kurda tekirin ma haskir hember ve da em daxuyaniye ki bidin meşeki bikin em derketin kolanan vani daji si aliyan da em derketin kolanan beguman disa vek hezin polisan hezin demokratik hat aslan kirin penç binçaf kirin çey bu disa vekilin medar kirin em dar kirin ama dü belki qadaxa derketoli let işteydici derketoli 24 sala gele Kurd u Brezilya jalan berxwede de du jî çiqas hêzên polîsa wê derê ve çiqas astan gîjî derêxin dîsa şeklekî Kurd ji bo azadiya xwe ji bo azadiya rêberê xwe derket kolanan mesêciha cida cida daxuyanî da tiştek diye yani asta û du tam polîtikan dewletê derket olê politika dewletê ser bajarên Kurdistanê ser Kurda baş derket olê باش تی بیرا و 7 سال بریان دما او حال چی بوی قدخه درکتبون هر روش قدخه بون یعنی جبو معالفه قدخه بون طیبت جبو هدفی بو کردا قدخه بون یعنی اگر جماعت که حس کرد با یا دا هزین نزی سازی نزی AKP حس کرد با کنسری خواجی دادن داخیانی خواجی دادن کنگره خواجی دیکرین یعنی هرچه چالاکی آن هبو سربست بو لیج مرا قدخه بو اف دمک نزیزه والیک نو هاتیه او گوم قدخه سر وانه را کرنی دی قدخه تونه بلی دی صدر کتولی دو دمک قدخه کرنه وان اصلا طیبت جیش بو کردانه دما کرد درکتن کولانان مافی خواه پاراستن هم بر قیوم دا هم جبو ایرادا خواه تشتک گوتن قدخه 7 روزه 8 روزه 15 روزه در کوه هولی یا دا HDP işte در کوه هم بر فاشیزمی دا هم بر زورداری آوادا دم تشتک دموکراتیک خواست یا دا طالبی خو حس کرد ریک دموکراتیک بین زمان دیسا او قدخه کیفی درد کم نولی کی هر جای که جی مهدید یعنی استانبول جی او قدخه چی بو İzmir جی چی بو جلمرگی چی بو حتی جلمرگی دا وکیلک ما işte پی و سی جهاداش کینان یعنی هر دو وکیلی مج دار کردن ملت گل دار کردن دایک دار کردن ev مرود کاره به شکل پیناسه که بله 100 ساله کرد تین قتل کردن پولیتیکای آسیمیلاسیون سر کردان تیم مشاندن پولیتیکای آسیمیلاسیون کردان قتل کردن کردان دمی AKP MHP دا هیچ مستر دوام دیگه çünkü 100 سال بریان هچه و کرد در و حقوقی دایلان یعنی ام جاران بیشتر به حقوقیه اف یا دا نه به حقوقیه Kürt derve hukuki dahilana çünkü dema kesek milletek derve hukuki dabe ve çağı hundkarın her tiştekil wa bikin. Çünkü ne berpisyariyek çeyt be ve çağı ne ji ali hukuki da kesek kara tiştekil wa bikin. Zaten niyeta devleti ji niyeta AKP MHP ji tüne ya. Peş çağı cihanı da
او قاس چاپمنی او قاس کسان کشا او وینوی کشان دیمنی وین کشان تشتک اف قاس دیار دا یعنی وکیل مل اردیه نافچاوی خون بویا پیوش کستیه والیlik قط ev nepirsi qet dem jî derbas nekir derhal vekil ki got ji bo provokasyonê wekîlên HDP xavê neerde hêvî tab gereke gelê me jî yanî hemû kes vê bifikire kesek ev qas pêşçav wekîl meclisê da pê îradeya milletê xwe çoyî wê derê pêşçavê her kesekî işkence lê hatiye kirin ama walilik derkeve bêje ki qestan xavêtiye ert yani ji bo provokasyonê xavêtiye tiştek bütüne bifikirin êdî ev tiştê ev qas pêşçav vi şeklê pênase bike ew gundiyên Esenderê ew gundiyên Elbakê zilmek çawa tê kirin û ev çawa vê diparêzin yani ew danîşan yani tamamen ser dijminahiya Kurdan ser bêcezakirinê wê derê da êdî ji wara mesela ev tiş rasta rastîne ne mühim e tenê ka ev ji xizmeta bo dijminahiya Kurdan çawa xizmet dike ser wê tenê difikirim. Yani tişta em hez dikin bêguman zilm zordariyek pir mezin ser her Kurdekî heye îro Kurdên HDP'yî jî ne HDP'yî jî dewletê da pêş çavê xwe tenê ji bo dijminahiya Kurdan difikire tenê bernameyê xwe ji gor vê amade dike şexsê xwe jî gor vê cesaret dike ama tiştek dijî heye tabi belkî zilm çi qas mezin be berxwedana Kurda jî berxwedana HDP jî ew qas mezin e ew qas mezin dibe her roj bo rojê jî em xurt bin em mezin dibin em ê vê zilma ser gelê xwe hemiyê jî bertaraf bikin.